che eye osofo a ohwe amanebo ho nsem so akachunuafo kwadwo opon enkroma na wodi atudwa a wo chechi mu ede ache central force Ghana na ewo adehye ahanu aduanan enum a womo ewo Kuwait na mprempren o chese enkra no echirimu a oman Ghana aban na afi su Kuwait aban omunyina akọ eye benkromu ede atudwa mo chese ya dehye ahanu aduanan enum 245 a womo ewo Kuwait no kwa mo fa so mo ebaare na chese enam eye eman kwa so eneti no wo ye nhye safori na no ebesa ede womo abedru eye oman Ghana mu ebiom na enumu no na wochirim se ewum se ya hye ahodros na de nyina yatum die na so no hye ekoso a betimi aboase de beye a ebema saafo nyina so no betimi asade wo maba eye oman Ghana mu ebio nunyafo oponkroma eto aso ede etudwa efiadei wa bra woni sentrofo edinkita ho no na wochirim se saafo nyina na ehwe animu se nyame eye adom a mebusume no de tosu aduonu emiensa memenda ho babedru eye oman Ghana mu ebio eno na wochirim se Kuwait aban na se de eho ekane nyina no ono na ofa osato aso ede etu edwa wochirim se ye momo eye charter flight ni bi de no bedru eye oman Ghana mu na etimi abo bibia so no akoso nti saafo yi a wodi wani ede ekire eye Kuwait a womo anko no emra kwanso no sese de nhye echirim a esade omu nyina esa ede omo eba eye oman Ghana mu ensuso ebiom ya twasna yakọ enim ewo ensem no ensuso emu a nkra no echirim se ECG adwumaku no womo ede atodwa a womo eche se ensem ahodo bi a na ekoba se eka bi eda ho aban deka ene ade no eno na wochirim se sese de eka no watua ede ama companies ahodo a omunyina ka bono mu ni ECG eye adwuma na eche se VI4 IPPS for na Greek for sese sa aka nyina wo che se yetua nyina we no eye 2 billion Ghana cities na say suppliers no watua ede ama wo na nyina mu no oniafo Peter amewo sofo a ohwe ojahode wonsem so na de sa ensem we ede etu edwa a wo chichi mu se ka no wo mo ahwe no watua nyina so ede afiri ho no ma betimi abo se de be ya makane a wonsem no ebetimi ejane na so omafo ebeka ya asa asemi na yetwema mentwesa adonkoma no na wo chirim se eka hodo bi a na eda ho no na wo sa ban na timi hwe no tuo ntua ina de no eka ubi na densa de bia na koye se masotwe bi eda ho no ma entimi emwa na kanea ho sem ni entumpon eno na Europita me wusu ni centrofo edin komo a wo de atodwa echirim se sakare nyina no eno so watua esoso ede ama yakọ enim enso ebi wa nyanim se na no da na omampani enso so edan eye adwumade bia dia betimi aboa na ebema eye enwuma nketenkete no omoso betimi enya bosia kakra na omoso ede behwe wo mo hafa ebrewe emu edin se ye no mo no na enka no eche sa eye soft loan no se de shasia enisa nyame eye admission na wotwe bisimu no mo shasia na bibia bekoso na Jessica ni nyina enso so ede ama obibiara ose efata na se de nhye no etie no omo egusua ene kokori nyina edin komoni ade wo mo a esefata se de sika ne show mo so bankran krani nyina no enhye pa egusua ekoso nyese ebia sika no obeje na okwa ometua wo de nhye egu ho ensi ho no obetua na afi sika no boten so watua nyina na no so abo se de be ya bia kofa sika no ede bebo sa abosia nyina so no eno so no watimi ahwe na eno watimi jaga koto ho no ebio ho apani na odan no ede wa bra na o chese 1.2 billion Ghana cedi coronavirus alleviation program no wode ebeboa na ama eyesa eye oman ahoche kakra abankofo so ni da no eno so ano betimi abrasiem no na ochiremu ese NBSSI4 womo na sese womo ehwe animu sesika no ombetimi edi animu ne aso ehwe sikasem so ni na no na so man nhye kama na sa eye busia ya amno embre na soft loan no obi ahansa ekebi in 600 million soft loan no na me eye adoma enche obehase na wejejemu de ama eye omanfo se de be ya won so betimi aboa na edwuma hodo esefata so mudidie no won so edi ama no aboa Africa Center for Energy Policy for enso edi atodwa omoche se empempi no oman Ghana yeta eboka bebre ewo gas from edwa ene eho ensema hodo ho na esep edi atu edwa a wochiremu ese se ohwe etoda ka yebo se ebia ye pese ye experiment kakra ewo eye gas kwan ye fa so ye ton ene eho dwadie eho a ya na edoso pa eno ena wochiremu edi tudwa woche se afimpi no ene enkunu mu no na se de tie no hye nya ene se naka
was a GNPC for and commercial purpose edify a gas and so who did in and omu di animu and share no so buying necessary no and I g edi a free one more and some ye come a independent national gas company one more no mu e di animu and they be and I'm say no e gina so e match say delays be ebe mu and no be na say intentem nya no etika mu kakra an sheda anko animu san say e kwan fa so na ye pesika ye besi plant ni nyina no na e che kakra e ka ho ebi na o kire mu e say Jubilee field no na Jubilee gas no na e wo senka yetimi hwani tu ho anamo e wo no fa bosome no afempinu ani edu nan so no entimi amaso esa ejina so matches ne ye ni ekire eye oman Nigeria mu ekope gas nya bi ani ade ni nyina eka ho bi na amaye kanya no so entimi anyina so na se na enhye ne esi etie biara ne mo na ka GNPC for na wo mo ehwe wa brasa edwade e fa gas ho ebeko so ehesa yi ni tinum ha man Ghana pa ma Ghana esa eboka a enye adekuma sanse ye pe gas e de afi Nigeria man ho na yenya bi na ye kɔ na ye banaka ne edum na eso no sa no man nyina no na ye esepfo e de atodwa mo eche se de toda ye noma e de efa gas from agya ho no wa bra ye si ye tu afiri form ne ye kɔtɔn ne nyina no e ma oman ne eboka do sika so ye ne etua e wo sa enhye ne nyina mu no enye papa se toda ya na ye adoso do it's political trial of gas trading na ye no oman Ghana mu no ese for chese ya na isi sika do a akabitimi de nhyehyɛ ya ye simple kura e de ato ho no e de ama omanfo ankatimi abɔ mamu ne nyina so toda se de si ye no no ana magana sika no ekom dodo a e wo sempanifo etimi hwɛ na otu ho anamom ye to asne de ni e de akyerɛ eye mrahye bedwam enso so a enka no e kyerɛ oromyamfo Emmanuel Bejira ono so odwani kyerɛ eye mrahye bedwam a basom bedwa omo so ehwɛ mu na omo aboa ewunsuwansu anyuma na de nse ho ensem so no so ranking member na opanyi e de atodwa akasa e kyerɛ sɛ ewu mu epa de na nsuo ho nsɛm aye de den ama Ghana fo no enya de efe oman Ghana pa sabre COVID-19 na ye hia nsuo e de di adwuma hodo e wo ye memu na nso toda ne ye nya nsuo ne ebie no o kyerɛ sɛ ha adwen panto wesere eye aban sɛ woni Ghana Water Company Limited for any enkomo sanse sɛ de nan sɛ enkrampota mu baabi miamia hodo bi aka no nsuo ho aye dene no enya de eboa ma yetimi ekon etie COVID-19 e wo sabre we mu eno ti na obesere sɛ enhye biara aban ne ebeye ede aboa sɛ de ebeye a yebenya nsu papa ne de ebeye adwuma ewo oman Ghana mu no eno so wontimi emmoa no onye ne sɛ yesa de a wo kyerɛ Ghana fo enamu enam nsu ntinom enya papa kura ye to aso na yakoye nua akrofi enchen se epoye mantem so no Ghana Water fo akasa de atodwa omo kyerɛ sɛ nsu no ene ubenya bi ochina obi enya saade no e be ration water enso ewo ho obofo akrofi e be to aso e de amaye Mike otimi kan to aso maye yo Kwabena mpenifo da nsu adwumaku a ye fe no Ghana Water Company no omo se fina anu ma mpenife so se bofo me ensa nsu ka ofa e kanibi enti additional manfo manya Japan no na Ghana Water for se ba resa no bofo bu ebunsu enya semketwa enti nam soma nsu no mo busa ma bi a pressure na no wode no munya bi a pressure na no nye omunya dukura enti ade sa no o manfo ba na eba water west no say abe manpanika so betia nsu ka enti na mo maye nsu ana na say the complaints in the bre kwa na enfi water west for no omo che say nkofo bu nsu ahemache enyumre afia ebribia mu nkofo bu nsu ke enunti what be here say nsu no ombu no tot enti brono any mantama ye wo wapie mantem ha no se nsu no ombe hihye ema ene wunya bia otena wunya bi ene wunya bia otena wunya bi se na be ya omutum wo ha na cheso ma bie no chese da bi ti se eye srodai beto mu nsu kwa of the state ni ade no se ne omunya agise kwesiada enti na mienu na chese dantem a ebema omanfo anya nsuo kasama forma eye nsu adwumaku no afie mantem a eye kwadwo dase ye ne twetwe komondo chese ono so das fa na nsu ni die omanfo ebre ho anu nti ne ho abehia se eso mo ye ration na enya ade a ohaw bia beba omanfo hu se ne a ye di nsuo ekura se be ya omudise omudwumedi na se a enko haje se ye ni nsuo wa ha na ombe se nsuo no so de bibia se nsuo ekọ omudwumedi etu no ebetumi edu ho nti omanfo ene omukọ haje krom se ne a omudwumedi no enko haje ewa pie mantem ha amagbo no esi
Era se nua krofi na yete no enka na wi abusuane sa haya na Dawuro no ye de esi Kwabena Boasiako na motemenka na awie era mo ase